Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy Commissioner ke West Khasi Hills ubak tilingwa IAS ula kerpat ya barok kinonyak kali Kamai hapok ke West Khasi Hills bekidai ban Shim ya ke Injekshon kenang ban yo ke jingeda ya ke jing saplang juga kelam COVID kat kendai kat kom ke jing Pynbna ya ke bau DC ula penmi ya ke alpulai terek uya yang arja alpuai ulang bakom kino syakri pat ba hakakam nya kali ke jing ya kenduk ke jong pi ya ki beri ki besyang kali na keleng ki jaka kalong ke bakha Bakani ka bojing ma, kalong penban kum kawe kelenti, bakani ka klam COVID kat kendai kan polstat haka distrik. Kum ta ngem de ban Shim sting, klam daya jingeda namar omba ka bojing ma tangi kinongnya, bat ikinong syangkali. Hendai kalaru ban bojing siir, ya ki bahaya ngasam, kum jo ya kisnong ka tahi berakawe. Shushu la ongru bakani jing Pynbna kalong ru ya baro kito kidukan haki yo kihat. Kibidan hakalang jaka distrik, baki di bersyalat injek, haki nugi jaka balabo dekat sarkar. Namar kom kinong di jing de kibaya de badupat ba hakade katiet de banyo jing ada kenang ba kan song snga nya baro kibon siu wan tada